Ada na-receive ko a text di teacher ni Ethan itay. Ada ka no meeting di pagadalan inton bigat. Kasta ka di? Ay kat mapala ka. Awan parikot iti dayta lakay. Nalala. Si kalatan ti mapantadyak masango. Ken mangkita kan tulangan iti pagluganam. Saan kaya maitulod? Ni, apay ngay. Nas ka nabantayak dagiti trabahador. Ang mga noon manan matrabaho da, nukas jay asaan da mapantayan. Ay, sabagay. Sapay no saan ka ngagbantay kat agtugtugaw later aramidan da. Kung nga rod, isang aglugan kailangan iti tricycle inton bigat. Nanang, adda ka no meeting ija eskwilaan ko na ni teacher mi. Ay, kastaya. Kaano ka no, anak? Inton bigat, nanang. Ay, nasken nga ron nga aglangan nakmanan iti trabaho ka. Wen, nanang, masapol ka no nga mapan amin nga parents. Sige, mapanak to, anak. Sige, aggidan tanto garod nga apan ija eskwilaan no bigat, nanang. Oh, si kamat gaya, Margie. Nakarubot ka din ang mapan makimiting? Ay, wen kumare. Uro-urayak langin ta anak ko, mapan kami. Anya, kasta tilangam ang mapan ijay pagadalan? Ni, apay, anyat parikot iti lang hakmare. Kita umanday talangam. Kanday takawas mo. Ay na, no syaklaang, mabainak lakit di, nang runa tapagadalan ti papanan tayo. Ha? Kanday tabag nga usar mo. Ay, anyamatan. Chip lang arudan, daan pay. Di ka kadi mabain kadagiti co-parents mo. Si kalaang tinaidumduman. Ultimo day ta sandal mo, daan. Saan ka pa yung makagatang itibaro? No may papanlang iti gamit, mare. Lulakit di ta nadalos, uray daan, okay lata. Naibaggarod kan katapasig ang inginaan nagiti gamit mo. Wen ngamin pinilit tinakiasawaat. Tay adda kwartana. Saan akaskan ka? Nga agkam-kam malaang itilamas ijay karayan ti asawam. Tapno adda mailako na apagbiagyo. Ha? Ngam oray no kasta, kitaam kumamat at ti outfit mo. Nang runa no meeting ta atendaram. Nakababain day talangam. Dita ka man laangan. Anya? Kasta timbaga ni Lani ken ka, sister? Ay, wen mare, iso na dadahal ti aldaw ko itay bigat. Apay pay lang amin akasapulan nga uyawen dati pada na atao. Di dakat agyaman, nakas dati kasasada iti biyag. Ay, kasta talaga mare. Sa bali talaga ti maramidan ti kwarta ita. Kabaalan na pagbaliwan ti ugali ti may sa atao. Nakunak na ita. Ngamin, idi saan pa nag-abroad nila kay na. Saan matakas ti ugali na. Nasaya at damot na makisarsarita idi. Ngam, kalaat mo ta nagbali yung idadan kwartada. Ay na, damam mo kakakasta at tao. Dagitay tao asaan arumbeng abumaknang. Ngamin, ibadek dati pada da tao no adan kwartada. Sapay la kumaata makaamiris dan to. Ngamin, uray ti asawa na. Nalabusan ti pa nagsasauna. Uray bastit laban, nagpadakkelan na. Tapno at dala rason na makasawi ti sana nasayaat. Anya kay mutten tata? Kasla di kay agpampanunot Nakita yung met nga da nakasalapay di ta arubayan may. Hanggang nagpur kay lata. Laklakayan kayo nga awang panunot na. Ay, anya. Ay, pasensya kan roday. Nakita kong nga da sampay. Tiamok ako pagpigadan dagi jay. Iswa nagpurak iti bulbulong barok. Apay, gapo ka di tapigadan. Ket uray maasukan agpuor kay latan. No kada kayo anak urapay ket mabalain. Da kami saan? Gaputa uray pigadan me ket mabalin a pagpunganan wenno pagturugan. No minsan. Amo yun ton tata.
Di kay basta-basta agpupo or no adda nakasampay. Nalawag! Mauwain. Maminsan pa'y nga ulitan yun ay. Saan la sermon ti mangagyaw? O ala, pagandara mong tilugan lakay, tasambutin tano nakalukat pa di paggatangan iti materyales. Mabit man lang. Apay kastimatan ti angot to'y unag. Dahil dyan man alakayan dong. Jack ngamin na iklos ti tawa na ito'y lugan itay kahit. Iso nga imunag ti asok, tanagpor iti bulbulong. Anya? Iso nga napanak itay ijayan na kat inong tak. Rumbang lang. Aglablabasan dagita akaruba. Di pa'y lakit marga ay yalikod ti balay da. Total, asidagdamat ijay ayan ti tepang. Tapno umakar da kuman iti pagbalayan da. Hay, makauma dagita akaruba. Huwag nga rag. Ay na, ano saan la alakay dahil jay alakay andong. Amang ano, tinapis ko itayan. Di mo pa'y lati na pistap no agnakam. Maminsan pa'y nga aramidin na. Ipakan ko kinkwa na dagi jay bulbulong nga pupuran na. Total, isumot ti kan kaninda na kurapay. Bulbulong! Nay, si kamot gayam lanay. Amangan no kayat mo ti gumatang itilakok akan kanon. Imbagla a merienda dagiti trabahador yo. Ha? Ay, sana na. Iyo. Saan kami amang mangan itikasta? Kan may sa special a kanayon ti merienda dagiti trabahador mi. Kanayon a pizza. Anya. Maariya kakagumatang itilako yo. Anya nga iti amok. Amangan no saan analinis ti pan nakaluto na. Ha? Ay, saan man? Nalinis da ito eh. Saan kumamot akas ti panagsasaom? Ngamin, saan akmat ngaglako iti saan analinis? Ngamin makanda ito eh. Ingkay kit di ilako iti daduma. No, adamayat agumatang. Ay na. Apay lang amin alakwan nyo idakat amo yung mutanti ugali da. Ay, saan abalay balasan ko? Maudin dayjay apanangyawis ko agumatang itilako. Ay, wan nukas jay tumot lama sa tirik nayo. Gapuiti kas jay panagsasauda. Wan nga rod balasan ko. Sigod mat asan akas jay nilanay. Ngamno apay mat akala at anagbaliw ti ugali da. Manipod rimang ay ti panagbiag da. Ay, kasta talaga, nana. Ang ambayan tayon. Sana day ti panunutan tayo. Tinapatag, awan dakes nga aramidan tayo kadakwada. Agtali na tayo lataan na saya at kadakwada. Nana. Oh, apay anak. Apay akas tati lang ang masimang pat. Apay anabas-basa ka anak ko. Pati tabag mo nabasa. Binasanak ni Lloyd ije pagadalan mi nanang. Aniya? Ibagbagak ahuston ngam binasanak mutlata. Ay, una yan day jay nga ubing. Ala, takasaritak tuman ti inana. Kasano anak astrik ka dito'y balay mi, Margie? Ay, kwa. Simre kaklatan at nakitak mat anak kalukat ti gay ti umare. Simre ka saan mo nga impakada? Kan anya tirantam tayo may ka dito'y? Kaya't ko lang nga ipakaam mo kada kayo ti inaramid ni Lloyd nga anak yo. Ay na, sakbay nga imay ka, amo kunti may papan iti dayta. Ngamin, nag-text kanyak ti teacher da. Ha? Oh, anya ti parikot mo. Sinaludsod ko ti anak ko. Naku na, naabasol ka numat ti anak mo. Isutiin mo na. Anya? Kaya't mo manan aparwaran at ti anak ko tinagbasol. Ha? Aging sisingpet ti anak mo. Pa-victim. Ay, no asino man ta kimbasol kadakwada, mare. Masapul abagbagaan tayo, alat ta nagiti anak tayo. Ay na, awan oras ko para kadagita bambanag. No awanan ti sabali nga ibagam, agawid kan. Ado pa'y ti pakakumikuman mi. Mapan kami pa'y ijay ini.
Gumatang kami iti tinted asarming para dito'y balay mi aramid na awatam. Nasayat man tay may kamare. Ay, wan, sister, maborboring at iti balay. May maysak ngamin iso ngay mayak. Ay, win gayam, nalabsak di papa arami dala ni abalay da. Ay, nagdakil a building sika. Wen nga rod. Dayjay mo't ati bunga ti panag-abroad nila kay na. Ay, kat, nasayat mo kasta. Angam, kumusta nga tilinangan yun? Kasdi lata. Nasayat lata mat. Iso na lang taliklik-likak no maminsan. Ngamin, uray nasaya at ti nakisaritak. Sa bali mo ti nagsungsungbat na. Ay, sinabi mo pa. Iso ano kasarita na, kasaritak mo't. Ngam no saan? Saan? Anya, ag-advance manin ni Nestor iti kwarta, lakay? Wen, isut na kuna na itay. Ay sana mabalin. Ibagam kadakwada nga ikaro da pay amin abalida. Sakbay nga ag-advance damanan. Kasapulan na nga rod unay. Aganak ngamin ni bakit na. Aramatan na di ospital. Ay saan? Dakkel pay lang tibali na. Naskan nga ikaro na pay. Ha? Ni, apa yun lakay? Nagsirwar maten amin at tao iti babalay na. Huwag nga pweso. Ni, aduda iti igid ti kalsada. Mabitan, isardang mo bi itilugan. Nagpigsaging ginag, bakit? Walang paiso. Sige, rumortan itilugan. Kartingam lakay. Ay na, naibaglakid din ta nakarwara dagos nagiti trabahador da road iti mararami da balay da. Wan nga rod lakay. Na, Imbagla nga tanarik na daadagos dyan napig sa aging ay kinal. na, sayang tinakila balay amararamid. Narga ayon, gapoy tinapigsaging ginaid. Wan nga rod. Apag isupay mo't anak kaparada ti may sa alugan da itirwar. Iso anatupakan. Tibalay tayo. Awanan. Anyo tinapasamak? Apay nga kastoy? Natupakan tilugan. Awan apulos tinagmamayan ti amin. Sanutay itan. Awan apulos nagbate kada tayo. Mararamid pa lang ti balay anabayag ngay nararapapa. Ang namimpinsan mo ta na napukaw. Gapoy ti ginginad. Apay kastoy matin tinapasamak. Lakay, awan serbi ti amin anay pundarta. Amin na sakripisyum ije abroad. Awan serbi na. Tinapatag. Awan tinatay. Nang runay ti anak ta. Ay, naimbaglangan. Tanaira na nga dadyo pagadalan. Kandag iti trabahador. Naimbag ta karwarda dagos. Tano saan? Amangan mo, danatay. Kasano tapait na. Kasano tayo amang rugi. Ada si Diyos bakit? No da ito'y tiwagas na tatlo makaamiris ta. Ako ta. Ngamin, manipod nagsasarano ti grasya iti pamilya ta. Nalimpinsan na nagbali ti panakilangin ta kadag iti tattao. Da ito'y kumiti agbali na palagip ka ta. Kita ang tinapasamak. Nagpigsa da jaging ginada. Ngam di balay ni tata insyong nga asidag ititagpa. Ket polos asaan anaan-ano. Ti balay ta ngay patpatak darta. Ket adda iti patad. Angem apay anarba. Oh, Mare, da kayong magkayam. Sumarag kayong Agyaman kami unay, Mare. Mare, mabalin ka di makipagnaad kami pailangan ka na kayo. Ha? Ay, wala Mare. Awan parikot iti dayta. Ay, kinapudno na dayta ko mati ibagami kada kayo. Angam imay kayo matan.
Ay na, agyaman kami unay, Mare. Talagang awan sa bali ang pagkamangan mi ita. Saan mat amabalin na maturog kami ijay lugan. Ay, okay lang, Mare. Kanawaya mo't diti balay. Iso na lang nga ta sana konkreto to'y balay, mi Mare. Uray saan ang konkreto, Mare. Ta saan anan ano itigingginan. Wala kit di, Husto ka, Mare. Ang wala, di ka nagsangit. Mapantayo di kusina. Adain sa gana ni nanang apang rabyan tayo. Mangan tayo pa'y. Tapno makainan na kayon. Mare, pakawanan da kami kuma. Kadagiti amin ang nagbasbasulan mi kada kayo. Ha? Amok ang naglablabas kami idi kada kayo, Mare. Nang ronakan ka. Jak namnamaan nga oray kasyay. Katrin ato da kami lata itinasaya at itipagtaangan nyo. Itataawanan kami. Awan day jayan, Mare. Baybayan yun. Parte ti biyag day ta. Nakasaysaya at ka talaga ko, Mare. Kat agyaman ak unay kada kayo. Mababay na kon kada Margie, bakit? Ngamin, bulan ang tinapalabas manipod na kipagnaad tayo kada. Kasta akmat lakay. Kasta unay tibain ang marikrik na kita. Nga maawan mat maaramidan tayo. Ngamin, saan mat akas ka rin na ang makabangon tayo adagos. Ngam sa nabali. Man nakawat mat da Margie. Hey! Ha? Tata, anya day tayo matyo? Ay, nateng day to'y roday. Umay ko itad kada kayaw. Imbagla si daan yaw. Tapno saan yun agat-gatangan. Ay na, agyaman kami unay, tata. Agyaman kami unay iti kinasaya at yung kada kami, tata. Itilaksid ti saan anasaya at ngayon pakpakita mi idi kada kayo. Ay, baybayan nyo day jayan. Napalabasan day jay. Lanay, roday. Ambong asawa, kapya pinanawan na kami matanid anak na. Kasano kami paitan ngayong batin. Ambong. Nanang, abda nang ipatulod iti nangisit a kandila. Sino anak ko? Jakam mo, nanang. Inakibal lang daytoy, nanang. Ay saan? Mausar da ita. Nga uray nangisit. Ha? Ngam nangisit mat dagitoy, nanang. Basta idisong dita. Mausar tulat ta. Usaran tayo, anak ko. Kaslaam mo kon no asino tinangtid iti dayja kandila, nanang. Asino, anak ko? Ti kanayon nakaapaday di tatang. Ni ka di Pia? Uwan, nanang. Asino pa'y kumangay? Talaga kayam ang agtalinaad tigura na kan ni tatang mo. Nga ure may sanabangkay. Uwan nga rod Naapal nga min dayja tao. Ti pagdanagak, nanang. Ang mga nod-addan ti panang tagibasi na kada tayo. Taawanin ni tatang amang isakit ken mang protektar kada tayo. Anak ko. Ngam. Di nalapadpadasin nanang. Takabailak mo ti lumaban iti patas. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Nanang. Umayak man? Nay, si kamot gaya ang Pia balasan ko. Sumrek ka Agyaman Imayak ta napatagtibagak kada kayo. Ay mabitlaan ta manghala kiti merienda balasan ko. Ay saanan. Diyak kaya ti makautang iti naimbaga nakam kada kayo. Iso abay amon day ta merienda. Anya ka di ti ibaga, Pia. Itatanatayan ti asawam. Awanan ti karbangam iti na ito balay. Da kayo itenak mo. Isa pumanaw kayon. Aniha,
Apay papanawon da kami. Kat da kami ti caretaker ditoy, Pia. Day di asawam laang ti caretaker ditoy. Saan kayo akaraman? Nakasarita kung takin kuko iti dayto abalay? Kat nagsaritaan mi asyak timang sublat amang bantay ditoy. Aniya, awam mo't imbagbaga na kasta kada kami. Ti imbaga na ituloy mitag na ditoy nga uray awanan ti asawak. Idi dayta, ngam sanitan. Itay lang nagsarita kami iti gayem ko ang akin kuko iti dayto abalay. Aniya, kagap-gapok iti syudad. Iso nga itay lang nagsarita kami. Aniya, iso mabalin ka di? Pumanaw kayon? Tasyakon ti sumublat nga caretaker ditoy? Pumanaw tayo dito nanang. Ay saan? Saan ta pumanaw ditoy? No saan ati mismo nga amo ta timang papanaw kadata? Ngam nakabutbutangan nanang. Amangan no niya ti mapanunot ni Manang Pia nga aramiden. Sa bali nga minti ugali da a tao. Ado ti tiprong abarkada na. Awan ti rumba nga pagbutngan ta. Taawam mo't madingar aramiden ta kenkwana. Nanang. Ken maysa, adda ni Apo Diyos. Iso timang bayabay kadata. Sa lakniban na ta, kat ilisi na ta, iti pakaisagmakan ta. Pia, anak ko. Saan arumbang tar aramidam? Apay papanawom dagiti agin na iti dayjay abalay. Kit isudat iti nalag ti akim balay nga agbantay ijay. Siyak nga rod ti rumbang agbantay ijay, tatang. Anya ko matikarbangam ijay. Kit awan met imbagadakin ka. Asika ti agbantay ijay. Ay na, tulungan dakman kit di amang paksyat kadagijata tao. Tamairanod kayon tumit lang no kaskasano. Agasam na ita, libre lang arudan ti pagnaadanda. Agsweldo da pay. Maday ti kastangar aramidam, Pia. Gapo iti dakes nga apal mo, kastan ti aramidam. Ay madia. No didak tulungan, agulimag kayo. Sumanao kayo mat, sinalbag kidi. Pia. Umayak man? Anyat masapul mo, Pia. Pastra ka nakatap no may bagak ti gagarak. Sige. Sumrag ka nga ron, balasang ko. Ikanda kitipungan kan ulis ko. Tamaturugak dito yan. Sige. Mabitlaeng tayalaan ka, balasang ko. O sige, ngamti kayat ko. No agriingak, awan kayon dito'y balay. Nakapanaw kayon ton. Nawatan nyo? Pia, balasang ko, agriing kan. Aldawan, mangan kan. Agriing kan, taldawan. Manganan, balasang ko. Di mo't imbagak ano makariingak kat jak kaya ta makita ti panagrup-rupayo? Kwa. Apya di kay pala pimanaw. Awam mo't ti rason. Tapno panawan mi na iti abalay. Malaksid no ti mismo ng aking balay ti mang papanaw kada kami. Taiso, pumanaw kami, Pia. Siyak lang arudan ti mang ibagbaga. Gayem ko jakin kukwa ditoy. Iso asyak ti talken na amang bantay diti balay na. Ay, pasensya kan. Urayag at aking balay ti mang papanaw kada kami. Sa kamin to pumanaw, Pia. Aniya? Idarom tayo ni Pia gapo itikas diyangar aramiden na, nanang. Trespassing tar aramiden na. Ay nasaanan. Saan natalakit dadangran? Awan ti rumba nga pagbutngan ta. Ngam nanang, agruam day a tao no baybayan nyo. Apay akasta kayo nanang. Nasingpit kayo launay ngamin. Iso nga abuswanda kayo. No siyak ti makaungat, ang mga no makaraman day Ay saan? Agbarbang ka anak ko. No mabalin, jak kaya tada kaapa na. Iso asaanan day ta. Bayamon ta darom-darom. Basta saan natalakit di adangran.
Anya ti gagaram, Pia. Imay ka manan dinaminsan ngal daw Kwa, sir. Adala umay ko ipulong kada kayo. May papanitian niya. May papaniti balayo iti lugar mi, sir. Papaabangan damutan. Ha? When, sir? Amo kadiyo ang muter aramidan da. Iso nga imayak. Isakit kayo nga min, sir. Anya? Ne. Awan mo't imbagbaga na kasta kanya. Agad siyempre. Di da kayat nga ibaga kada kayo. Da sigurado adi kay umanukot, sir. Ngam, ay, syakti mabain iti kasdi nga raramidan da. Kaarubak pa'y mat nga rudida. Iso nga inturturad kun ti imay, sir. Tapno maamuan nyo ti madi nga raramidan da. Kasta ya. Huwan, sir. Iso akitaan nyo tanarigat ti malukloko. Angam, no bilang tapapanawan nyo itan, adaak mo ta sumukat a caretaker you, sir. Ha? No siyak tag-caretaker ija balayo, madalo sa ka na imbag taglawlaw na. Sana kas kadakwada di daam mo tagdalos. No siyak ti dutukan niya amang banta iti balayo, dalo sa ka taglawlaw na. Papintasag iti wusto, sir. Asino tinangidanon iti palso adamag kada kayo, sir? Ni Pia, manang. Aniya? Ay, kas makita yung mat, sir. Nadalos taglawlaw ti balay. Kan pati di ti uneg. Kan awan kinapudno ti imbagana nga agpapaabang kami. Saan apudno day ta? Kinapudno na, manang. Ada nakasarita ka karo bayo. Kat namuak kadakwada ti agpaiso. Palso tinaidanon kanya. Kat naibagada ti galat di agnagan ni ti Pia. Iso ajak patyan dagiti bagbaga na kanya. Ay na, agyaman nak no saan kayo amamati, sir. Tati amok, iso ti ayunan nyo. Taibagbaga na ngamin anasingad kayo kano nga aggayim. Ay, saan, manang? Diyak amamuda diya tao. Iso ti mangyas asidag iti bagi na kanya. Ngamjak kursunada, ti style na. Aglablabasin na diya tao, nanang. Panang dadail ti kas diyangar aramidan na. Agparparbo iti sarita. Nasaysaya at sano, idarom tayo langin. Tapno agnakam, nanang. Ay na, baybayam ka din. Sana ba alita nagsarita kamin kan ni sir? Adda ka data ti simpatya ni sir. Taamunan ti kinapudno. No siyak ti masaron, nanang. Talaga nga idarom kunda diya tao. Mala, paspasin siya amlatan. Baybayamon, anak ko. Kagurgurak man na diya tao. Nagalas ti ugali na. Ay saan? Di mo rebeng aguraan dagiti kabusor. Wano mang busbusor kan ka. Imbes aguraem, ikararagam kit di. Nanang. Kasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Ti mamakawan iti nagbasulan, ti padana a tao. Kasano nga ron apakawan no saan mo't nga agkid daw iti pamakawan, nanang. Tinasayaat nga aramidam, ikararagam. Madi ti manggurgura iti pada a tao. Agiin nayat kayo, kunang aron tinasantuan a Biblia. Tamay-may sa ti ama tayo sa dilangit. Biya, anak, maday ti aramidam. Padpadaksam ti padam a tao. Kababain ka, nakong. Anyalangan ti sawan da kakaglorikin ka. Ay, awan bibiyang ko. Riribo ka kit di ida, aging ka maumada. Naragsak ka kaday, iti kastangar aramidam, anak ko. Ay na, pudno dagiti bagbagak. Sana man nagdalos dagiti nga gina. Sayang lang ti may papasweldo kadakwada kas caretaker. Natayan, day di asawa ni Glory, akanayon mo asungatay. Sa ita, insublat mo arereribukan, dagiti agina. Ay, basta jak sardangan dagijay kunak lang arudan. Siyak mata talaga ti caretaker ko may jabalay. Ngam, inunaanak lang amin day di asawa day bakit Glory.
Bay-bay amon anak ko. Adda nga Ay, roda- sana mabalin! Masapula siyak tag caretaker, ijay! Ay na, sumapol ka nga minan iti trabaho, manak ko. Di mo almanan ti trabaho ti sabali a tao. Apay di yung mawawatan ti bagbagak? Siyak mata talaga ti caretaker ko maijay, nga inagaw nga ro ti asawa ni Bakit Glory. Iso nga aramidak mat amin ng kabaulak. Tapno mapaksyat ko dagijay nga agina. Ha? Oh, apay nga da kayo pala dito eh. Di mat imbagak a pumanaw kayon? Mabalin ka ni, Manang Pia. Sarnangan na kami narereribukan. No kayat mo tinauli makapanagbiag, pumanaw kayon dito eh. Manang Pia. Pumanaw kayon, tainagaw day di tatang mo ti trabaho kuma. Siya kuma ti caretaker dito eh. Ngam inagaw day di tatang mo. Anya? Di kay mutlasar dengan ariribukan kunak nga rod. Tandaanam day ta. Pumanaw tayo dito, Nanang. Papananta nga rod no pumanaw ta. Amumot analako ta, di kakaiso na adagata. Ta pinagpaagas day ti tatang mo. Ngam saan mutlata nagimbag. Sumapol tayo iti pagabangan tayo abalay, Nanang. Agsapol ang matin iti pagtrabahwak. Aniya? Numan nugot kayo kumangaming idarom tayon day tao. Awan ko man ti parikot. Ala, urayan ta nga roden ni sir. Tao may inton bigat. Kasarita ta, may papan iti day ta abanag. Ay na, naimbag man tapi masyar kayo, sir. Ay sus, papanawon yun tagbambantay di tabalayo. Tani, papaabangan dan. Wan Pia, talaga papanawag idan. Talaga, sir? Ay na, sir, siyak tutiso katiyo Apag iso, awan trabaho kita. Masikaso ka na imbag ti balayo. Tapno sardengan na kayo narereribukan na tao. Sige, pumanaw kayo dito'y balay ko, Manang Glory. Sir, awan ti sabali apapanan me. Oray saan da kami nasweldoan. Basta dala ko mapagnaudan me. Ta, amuyumot nga awanan sa ni Kwame, sir. Da kayon ti agkertikar iti balay mi, iti lugar ti asawak, Manang Glory. Aniya? Mapan kami ni Amerika. Ijayan ti pagnaidan mi. Isuada kayo nga agina ti agnaid iti balay mi amapanawan mi, Manang Glory. Ilako kunda ito abalay. Kat di mapanawan mi abalay ti pagnaidan nyo nga agina. Ay na, agyaman kami unay, sir. Nagsaya at kayo unay nga amo. Ni Apo Diyos, timang bendisyon kada kayo. No kasta, pumanaw kayon, Nana Glory. Wen, Pia, balasang ko. Umakar kamin iti pagnaadan. Taijayan may sa abalay ti amo mi ti pagnaadan me. Tailako kanon ti bus mi day ti abalay. Ay, Nana Glory, pasensya kayon. Pakawanandak ko ma. Kunak no agbaligi akiti panggap ko. Ngam saan madkayam. Iso pakawanandak ko ma. No, nagbalinak adakas kada kayo. Ay na, pakaragsakak mantikas tamang manggag ko kan kaitabalasang ko. Wen, mapakawanda ka, apay kit din asaan. Basta agsingsingpet ka kuman, wen. Wen nana, ikarigatak tagbalbaliw. Ay, aklunak nga dadakas nga apal ko kada kayo iti kalabas. Angam ita, pinunas kunday ta, nana. Ay, nasaya at ano kasta balasang ko. Kasta ti rumban. Dahito iti laglagi pa. Iti kaano man. Dinto agbalig iti kinadakas. Iso adag iti kumapagsayaatan ti pada tayo at hao ti panunutan tayo. Uwan, nana.
Talaga nga awan makaartap iti napasensya. Kan napakumbaba a tao akas kada kayo. Iso apakawanan dak kuma. Ado ti nagbasulak kada kayo. Rabin, bakit? Anda ka pala dito sa ti computer? Anyat aramida maya. Dahito man application letter kan resume nga submit ko inton bigat. Adda manin sa bali a pag-applyan? Wan, hiring ti kumpanya pagtrabahuan ni Jenny sa gayem ko. Isa pa dasag man tagaplay. Kat nasayat ah. Sapay la ko mata maawat ka matin iti dayta pag-applyan. Ha? Amo ti kaaduan adi adal ka. Ang no ag-apply ka kuma iti may sa trabaho. Rumba nga napakumbaba ka kuma. Kita duan a kumpanya tinag-apply iti kalabas. Ngam pasig adida ka inawa. Ala, huston! Ah. No sermonan nakmat lang, nasaysayat pa ngayon ka maturugan. Panawan nak dito yan. Anya? Kunamlan asino mat dagita kumpanya. Oh, Joyce, iha. Ada ka di parikot mo? Kasla, agong unget ka. Masurunak, mama. Apay? Sana ka naawat iti dadya kumpanya. Ha? Masurunak. Nakar-artida. Joyce, iha. Amangan no naamuan dati record mo. Napetisyonan ka. Kapo iti saan anasaya at apan nakilangan mo iti padam nga empleyado. Ha? Isu siguro adida ka inawat. Ada makaammo iti ugalim iti dayjay a kumpanya. Jack lang arudan naawat. Nayunan nyo pa'y lang matipan nakabad trip ko. Makapasuro na talaga. Di takay man langan. Joyce! Mabitlaan! Joyce! O anya. Anya man ang dayta aramidam, Joyce. Application letter Hiring da kano iti may saan nalata ka kumpanya ili. Ag-apply ka kadimanan? Maudin da iti pa nag-apply ko. No jak pa'y lamaawat, aga-brodak langan. Adakan ka dayta. Ang baybayan pa lang dayta agabrod. Ubing pa'y unin ni Joshua nga anak tano bilang. Ay. Di ka di mapukawan itinamnama. Adan tulat na mangawat kan ka. Basta agpakumbaba ka kuma. Bakit? Ay na, agyaman ako unay, sir. Gapo iti panangawat yung kanya kiti dayto a kumpanya. Awanan yaman na, Ma'am Joyce. Pakaragsakak unay dayto nga oportunidad, sir. Kat ikarik nga aramidak amin akabailak para iti pagsayaatan ti kumpanya. Agyaman ak, Ma'am Joyce. Namnamag dayta. Randy, mangantayon. Oh, kasla na idumduman ta kinaragsak mo ita. Bakit ha? Adan sakit na pintas sa damag. Ken adu tilinutom apang rabyan tayo. Wen, lakay. Kinsan la dayta. Adda talaga good news ko para kada kayo ken ni mama. Ni, anya dayta? Anya gay dayta, iha? Naawat ako ni Jay kumpanya nagaplayak. Oh, Kasta ka di? Nasaya ta? Kablawan kang rod bakit? Kat sapay ko ma, taagbayag ka iti dayja kumpanya. ganyan. Ada ka tinadlaw mo iti kabarbaro nga HR tayo? Adda. Ay na nagsakit ti kita na kanya. Jak magustuhan ti panagkit-kita na kanya itay. Up and down ti panagkita na sika. Wen nga rod. Nasabat ko itay, ijay agdan. Good morning, ma'am. Kunakin ko na. Ngam pulos mo't asana si mungbat. Kaslaawan nangig na. Ay, makapadadali ti aldaw no kasi ti masabat mo iti bigbig ka. Kabarbarupay lang, kas dyan mo ti pakpakita na nga ugali na. Naku namon, friend. Ay na, nupod no nagalas ti ugali da dya babae. Saan nga agbayag da dya ditoy? Correct. Oh, orasan ti pa nagtrabaho. Ngam adda kayo pa'y lang ni tiruar ti opisina. Ha? Kuha nga min, ma'am. Kinapudno na. Kaumumay mi lang ditoy. Ada nga min impasambot ni manager.
Kat isuan nala daw kami ang nag-break. No oras ti trabaho, oras ti trabaho. Kan may sa, jak kaya ti ado rason, no siyak ti kasarsarita yo, ha? Ha? Ala, agsubli kayo ni ti trabaho yo. Aglablabesan ni Madam Joyce. Kunang milan asinong agmanmandar. Saan agaputa iso ti HR tayo ket kunang milan asinong meten naglastong. Tro. Sapay, di pa'y umis ang mapulos. Babantayan na pa amin agaraw tayo Ay, grabe at talaga. No jak makapagtepel ang mga nonya ti maaramid ko. Sana na sa ati kasi ang style na. Correct. Kan, pati personal abiyag dagiti empleyado. Pakibiyangan nan. Good morning, ma'am. Naladaw ka lang arudan, mayat may latiisem mo asumungad, Daniel. Anya? Agasam, idi Lunes, naladaw ka. Idi Kalman, naladaw ka. Sa ita, naladaw ka manan. Ibagam ano di mon kaya tagtrabaho. Taado dagiti amok ang mabali namang sukat iti posisyon mo. Madam. Ala, agtrabaho kan. Naladaw ka manan, Daniel. Kanayon ka lakastan. Ha? Maminsan pa ang maladaw ka talagang ay katankan. Um, Siyak ti HR iti dayta kumpanya. Nangat nga to ti saad ko ngamsi ka. Kabalan ka ngay katan no kayat ko. ha? Diyak kayat ti kaskan ka ngay naldaw maladaw. Ma'am Joyce, adda nga minti na iti ospital. Ket kalpasan ti trabaho, agdiretso ak ijay. Ijayak metten nga agrobot iti agsapang umay agtrabaho. Dua kami lang agbibiyag iti inak. Iso asyak lang ti makatulong ken kuana. Ket gapo iti dayta, nakisarita aken ni Sir Ramon. Imbagak ti sitwasyon ko. Naawatan namat. Ken okay kan kuana, nga oray maladawak no maminsan. Basta saya atek kano ti trabaho. Diyak kasapulan dagita palawag mo. Sardengan nakman na dram-dramaan. Tama nga na adada masurunak ket ikatan kan. Anya? Kanayo na maladaw da nga empleyado. Pinabain na ka iti kaduan ti tao. Anya? Siyak ti HR. Isa rumbang lang agtungpal kanya. Saan ko makasta? Pudno si kati HR da. Ang amnasken anasayatlat titipan nakilangin mo kadakwada. Ay na, no jak istriktuan ni da kanayunan da ti maladaw, Randy. Amangan no iti daytang aramidam. Ket iso ti pangikatandaken ka. Ay, sana mapasamak da ita. Gaputan na saya at ti performance ko iti dayja kumpanya. Kan, magustuhan unay ni Sir Ramon da ita. Anya? Anya? Nakuna ni Sir Roger King kadayta, friend. Wen, saan lagay masyak ti pinabainan na iti kasta unay. Gapo iti pan nakaladaw ko. Oray ni Sir Roger. Ken, kastamot ni Ma'am Daisy. Anya? Ha? Nagalasa talaga ti ugali na dayjay nga HR. Hun nga ron. Pakaragsakan na unay ti panang paspasakit na itirik na ti pada na atao. Hay, saan lakit di nga agbayag dayjay ditoy. Pupuutim to'y kunak, Daniel. Adda ka di pamanagnak mo kadagitang ibagbagam, Alexa. Ada, sir. Maysa ni Daniel ang makapanagnak iti dayta. Kastamatan ni Ma'am Daisy, ni Sir J, ni Sir Roger, kan Ma'am Jonah. Nagalas ti ugali ni Ma'am Joyce, sir. Kinapudno na. Nagsasaritaan dagiti daddo mga empleyado. Apetisyon ang dalaan yan. Gapo iti saan ang nasaya at agalad na. Anya? Ay, ado na kumpanya tinagap-applyan na, sir. Ngam saan da nga inawat. Gapo ta, adda record na asaan ang nasayaat. Ala, agya mo na kinitay tangay bagam, Alexa. Diyak pa'y katam mo, nakastagaan ti mapaspasa maktungkol awanak. When, sir, nasingpot laeng ni Ma'am Joyce. No, adda kayo asisasango. Ala, siya kung ti makamu ang makisarita kan kuana. O sige, sir. Agyaman ako, nay. Ni, naladaw ka manan, Daniel? Ay, sorry, Ma'am Joyce. Kinuyog ko nga mininanang ko iti clinic. Pambar! Ha? Si ka lang aruda na kanayon ti maladladaw dito opisina. Naglaing ka pa agpambar. Awan serbi ti may papasweldo kan ka ditoy. Pasensya, madam. Namin anon, awinarningan ka. Iso nga kukusam amin na nakagawa am dito opisina tay katankan. Anya?
Ni Sir Ramon. Daniel, into na minsan, ipakadam no kasta maladaw ka, okay? Tapno ang Muktar Aramida, ka? Ay na, nakita na lang ni Sir Ramon. Kilata nagbaliw ti aplaw ti angin. Plastic. Anyat masapol mo. Apay ngay may ka dito office ko. Umay ka kadagpakadan, kaputay katan kan? Impaunak ni manager, ma'am. Ha? Mapan ka kano yung opisina na itamit lang? Tapay. I don't know. Basta papayaban na ka. Sige, panawan ka pa'y, babush. I don't care. Anya nga tatibaga ni Sir Ramon kanyak. Dagdag trabaho man nga tan. Ado dagiti empleyado nga agreklamo kontrakan ka. Ha? Nagpulong ka di dayja, Daniel, kada kayo, sir? Basol na matlaang, kanayon ang maladaw. Mawatak ti sitwasyon ni Daniel. Masakit na. Katawan sa bali ang mga sikasukan ko na. Ha? Kaya nagarup amin nga empleyado dito'y akumpanya kada agreklamo. Asaan ka no anasaya at ipan nakilangan mo kada kwada. Anya? No may salo kumawan no dua. Mabalay na jackpot yan. Hanggang saan man. Tatunggal at na makasarita, sikati reklamo na. Sir, Sorry, ma'am. Ngem sa nakaskan ka ti HR kayat ko apara iti da iti akumpanya. Mawatamat siguro ti kato asawan. Sir Ramon, saan kumamatakas ta? Saan napudno dayta? Araramida ka na saya ati trabaho dito eh. Kasi tinakunak, I'm sorry. But you're fired. Sir, pangasiyo ko makakasapulak dayta at trabaho. Amok da ita. Hanggang pasensyakan. Padasam lang ang tiag-apply iti sa bali. No adapay mangawat kan ka. Anya? Naikat ka iti trabaho, Joyce? Uwan, mama. Pinagkaykaysaan dakdag iti awanan bain nga empleyado iti dayja kumpanya. Ulbud damin. Anya? May samat ang maagji manager. Namatikit din itimpulpulong dakan kwa na. Anya? Puray saan mo nga ibaga? Amok nga inikat da ka. Gapu iti sana nasayaat nga ugalim iha. Araramidot lang tamo kapag sayaatan ti kumpanya. Ngamdakas gayam kadakwada. Anya? Naikat kay ti trabaho, Randy? Uwan, Joyce. Naikatak. Gabuta na pabasolak iti saan kumat ngayon ramin. Kastaw na iti pong ti manager mi iti kumpanya pagpapayak. Ape akastoy matan. No kaano naikatak iti trabaho, isumutipan na kaikat mo. Oh. Ang sana bale. Ado pa iti trabaho ang mabali na pag-aplayam. Kan pag-aplayak matan. Saan lang nga may sawan no dudwat kumpanya mabali na pagtrabahuan? No, dapay ati mangawat kan ka. No kumatasan nakasta ti ugalim. Saan ko mapasamak kan ka ti kasta? Anya? Kasano tayan? Awan trabaho ta adwa. Di ka madanagan. Iti kabita na panawan. Makasapulak iti sabala panggadak. Sa bali? Kalpasan na ikatanda ka gapo iti ugalim kasta? Mapampanunot ko pa yan. Nga ang mga numairamrama nak iti karmam. Gapo iti ugalim. Apay ngay may kapailang dito yung office ko, Ma'am Joyce. Sir, imayak, gaputamang namnama ka nagbaliw ti panunot yu. Pangaasiyo ko ma, sir. Awanan ti sabali a pagtrabahwak. Awanan ti amom amangawat kan ka. Gaputasaan nga roda na sayat dagiti records mo. Sir, Pasensya ka na, Ma'am Joyce. Ngem saan nga agbaliw ti pangadeng ko. maasi kayo kumakanyak, sir. Amok ti maasi. Ngem, para kadagiti tawa na saya at ugali kan panagpuspuso na. Sana kasken ka. Mabalin mo ti pumanaw. Kaya't sapay ko ma, tamaudin da ito'y apanagsarita ta.
kasta tilagam. Mama, Apay, adda ka di parikot mo. nagaplayak iti ili. Ngam sa anak manan anaawat. Anya? Apay akas to'y matan ti mapaspasamak, mama. Joyce, iha. Daytoy ka din ti karmak. Gapoy ti nagmadi nga ugalik. Saan? Di mo ko mapanunutin akarma day takid ka. Panunutom laengen awagas day ta ti Diyos. Tapno baka amiris ka iti anyaman ang nagbidutam, iha. Mama, Amin nga raramidon tayo. Dakes man wano nasaya at dalat ta supapak na, iha. Day ta ko mati tandaan na. manon akumpanya ti nagaplayak. Ngamuray may sa. Awan mayat amangawat kanyak. Ket, anya ita ti plano? Aklo naklangan. Asaan siguro para kanyak dagidya at trabaho. Ah, Iti dayto ang mapaspasama kita kanyak. Naamiris ko amin ang nagbiddo ta kiti kalabas ranti. Nangato ngamin unay ti panagkita kiti bagi. Joyce. No karma daytoy para kanyak. Aklunag. Gaputa deserve ko daytoy. Kasta unay ti panang tagibasit ko kadagiti empleyado iti kumpanya nagpapaayak. Isong ayos lang nga mapadasak matikas to eh. Ti masakitan. Nang runa ti mapabainan. Agyaman akta nakaamiris ka matlangan. Dahito ti gundaway at tagtagi uray ko. Ikarik. Aman ni Pudita. Baliwa kun ti sana nasaya at apan nakilangan ko. Kanja kun usaran ti kinangato ti adal ko. Amang tagibasit kadagiti tattao. Anya? Agaplay ka? Kas servidora, iha? Uwan, mama. Anya ngay katawan mo tan kumpanya amayat amangawat kanya. Anya? Kinapudno na. Naawat akon iti may sa restaurant, mama. Ha? Iha? Sigurado ka kadi iti dayta. Kabaalam ti trabaho iti restaurant. Uwan, mama. Oh, sige. Adaken ka dayta. Awan maibagak, ludi kat sapay lako maiha. Tasaya atem daytan at trabaho. No kayat mo ti agbayag iti trabaho, agsingsingpet kan. Surwem ti agpakumbaba, kan di kan agtangtang siit anak ko. Uwan, mama.